Dr. Maisel Amprin Lingdok Menteri Beri Kemi Ikatanat Kamrap Jong Sarkar Jelah akan nok paisgi joko khatsan teri gunok pra arja apply kelahiar hi daladesha Bangalore Karnataka banlech saki akatamasa ya dia thiet yo sonyam trakhasi lani ukhasi Mandarin ubami haki jaka lum jong Jelah Meghalaya. Yakani katamasa la penlong dak Office Directorate of Food Processing Jong Sarkar Jelah Meghalaya Halulu Mall ban pen inam yo sonyam tra nolor ki wepat ki marap jong ki riulum ga Jelah. Kani kata masa balai sengi kalau pelila di kinong rap so ke Jelah ban mi syabar ke Jelah ban sayu so nyam trajongki nalor ki wepat ki marab ke Dr. Maisel Amprin Lingdok ha jing let jurep hidukan baper kala ai jing roi ke jing wani syementa ki kunhon nong rap so nyam trana ke Jelah ha kani kata masa ban kentiu ya ke Jelah Meghalaya. Haka jing krans kilat patai kubor ke Dr. Maisel Amprin kalau ong baka Sarkar kan dia lek ban penyat yoru syakiwe ki Jelah hadian usok turun bat usok nyam tra saya kawan ki jur kelam dawai spo utet nalor ki wepat ki marap. Ini diberi nak bermutu. Baik state beren. Yalah deh. Okay. Sana sikit kayu kecil hai weekend sekali. Jenis ngawan kerpang syadu syapok Bangalore tak bangayalam ya kini ki farmers producer groups ki farmer organization ki farmer companies ki self help groups ki belakun ha ki balaya te lang ki balaya soy lang haka business bakin yawan ra yo so nyamtra joki sya Bangalore Manakanip UI nide a similar thing for Mangina yaki farmers chapo New Delhi. But katu kalakun popular bahay yaw so trun jogi. Munta kasingi wanlam sa yuso nyam trade syakane kathan Karnataka mangindi yaki nikiso jogi. UI hakani Halulu Mall nilade biya soy yaka sos kulat hakita yaw kibalader kabanne adu arsnep hindi hidukan ibaper akabaki ni ki groups baro na saudong jong ke Jelah ibatre banwan la ay ki yakani kalan bikin wandi yaki mar ki mata ki joki yoi nadu somenken adu slasha adu shenrai somarit ilachi long mentap UI baru kini ki products ki bangishna ang Jelah Meghalaya o cashew nut lawan ban display hang ni pet ki don ki cut preserved pineapples menta kani kedai kata kayo kabang nongrep ki jongi dei ban shim kabu ban le bha ban tray bha government menta kan invest tu kat ni syakini ki farmer organizations ki paper ban ra ya kita ki teknologi banyarap iki ban penkiu ya ka jingim jong umar bami aki per ki syakiyo saudong jong kapertai balai tangari India ngin ayaki kita ki drying machines ni IT ki processing machines shen menta ngan lech jirang aka arpo lani atway trik menta bunai ngani play ya ka weipat ka jag food processing shati siya po jirang aka bangidon kata ka waxing processing and grading machine manyarap yakin nongrep bakin sngungku ya kata ka quality ka baton kam kinawan siya kiyaw kung kini kam don shu kata kade napang kalau don kam ke grading kemudian kalau don kam ke packaging kemudian but ngin yarap eki farmers bakin snalot eki niki different types of materials kam nini
pilaban penkyang yo sing dan ne pilaban de yo sing teli pilaban penkyang yo sunrai ne pilaban de yo sunrai teli pilaban de yo sotrun mensalile ke government mensangi dan ya pekan ne bangin yo ya kalan penir tie up pada sekumno bangin pendan kam yang tu sla jong sotrun man balade rep yo sotrun kiyo yo kau judge sai uba ki company internationally acclaimed company ki wan ban pendon kam yo kau sne lane ka snap jong ni usla bajur ngam jong sotrun kini buy products ini keren kumno ban increase lane ban keu ya kecing yo jong kinong rem kani ke pendon kam le ngite pakindan ba kibong ki ya pelun bisa ki le pemne ki kitu ki criticize ka sarkar pidon ke jingmut ke kat kebarin kat pelat kebarin pelat tingin ya keren bat ki farmer groups ki badon ke jingmut ke jing perkat bahe ki badon ke im ke bahe ngin ya kenduk kumya kita pinda yo kini ki kun samla ki badi dukan kini ki jaga kanu kedap ke jing kemen kemensin ngaong kun samla yang judge pun ki kampila mele wan sakmat bat ke sarkar kan yarap ipi ke skim ke judge pekejat ke bangiwan ra fokus CMLA prime ang tourism sector ki kali nam tak kinong rep ke ke bangim kwa bale banirap ipi ki ketiu no ikjik jongpi de kane ke ko wei kata kalan kamu ko bangin ai ye ki kun samla ju ilik pet man ibe dokan pini ikun samla sudah ngidon ru ya cultural exposure la ne exchange hakane ka sni mata ka sni i mene ngidon ki tribals ki bodon hakane ka jela Karnataka ngi emerging lang but kini ki nong shat nakathan ke jumi pindapet ko kam riam ke salin pindapet ko kam song shit jong ka jing shat ka jing tem sing kalong kabaya jan bhai kini tribals bro kani ru ka unite ingi culturally kani kita ka integration ka bangi don kam manwan ra akmat jungi nang ba kan im ka culture ka jungi kan im kata ka jinglong nella ka jungi man ngide ban peni ya ka patay bro ya ka culture ka bangi don man ngasno ba day ban ai kublay ki officers baro ki bawan dalam nakajing yalam jungi pa magkul menta mat ngangit manang ni syakmat ngin nam fresh tom na ay kublay iwi officer na po agriculture department kibla shimli kani kabanta banya senran lem ye kini kidong rep jungi ki farmer groups jungi but na recommend sisha kadi kasmi ki recommend nam ta jungi nakamangi ki balrei ha ke department of agriculture farmer welfare ni kwa menta ban market ya ka wine jungi ka wine ka peni at a small scale the small cottage industry tang nakajing snowtenat ban sna wine mentangin ra ya ka wine making in a professional level manakini ngidang sudah play ya katuka wine center jungi apo mau diang IHM menta ke government kemut bahkan I funds no ye gitu ikon samla itu kilong yeng kipala jumlin ya kata kajing sna ya kata ka wine but ban market no ya ka shaki we pat ki states ngidang ya kren ha katu kesngi bangidon kampan pendiang no ya gitu licenses jumpi makin yo ban market iki ya ko wine na ka state ni shi we pat ki state kadon kata ko we kendon ko ngihap pendem we're going to focus on wines in focus room haki vegetables to me dada kinong rem yai kung yak jur ki jong ki klam pendon kam ya kadawai spo kapan wanlam ya kajing snail kajing pang kumta terter kata ngidei ban market ki organic products to me tan ngidang ya trend bat kini kinong punya jong pendulu international yang lada pidon ki juru if you menta ke government jungi nakatukan ni snem menta kasdang ban penroy ya ke jingkung ya kitit arjat kitit
button mushroom and oyster mushroom. Ya kitoru mentang hindi. Katulile ngilapa i officers chanu siapa Japan isyong sipnay sati manhikay ya kata teknologi na Japan. Kani ka integration ka bangidon national international needs mutang kaway kumno man pengkiw ya kacingin jong kinong rem menta hante hapo apaslo ketika potato research center ka jongi pinyui nginang persyang menta bantung tikna upan wala on how you chips menta ki company paper yung upan hakarilum ki jongi upam siyam ban yaukan ubakiyo ubakam gem siya kanigiri ko kikwa menta yangi bangin design yaki seeds nidang petre yaki seeds ki company paper Uncle Chips Lays kibai ki company kikwa menta banwan matladang ila manikai yaki nongrep jungi beningkung yaki tu bijak pan tanpa sibon namta jungi ukau jungi the sticky rice kabalong unique maha kabalong very high in demand internationally mentangi hapan encourage yaki nongrep jungi wat pendon kam dawai namar ko organic certification jo kini kimar ibangiwan ra sa pun kini kiyaw sa bar do berjalan kabeningkong kin keli kiladon organic certification ne kini kedai kejingtela jong kerep keriang lakot ke bejuk nginyo kaki yau kibande yaki jur kibala pendam yaki kini kidawai kibalong fertilizers kibalong harmful ya kapat kia ya kakendur